Mashetani walisilimishwa, mashetani waliamini, lakini si mashetani wote. Hilo halina mushkil, halina shida, na inaonekana hata kwa upande mwingine, upande wa pili wamelikubali hilo. Hakuna ambaye anaweza kalipinga, kwa sababu ni uthibitisho wa maandiko. Mtu akilipinga atalipinga kwa kufunika imani yake, lakini si kulipinga kwa hoja ya kuvunja hili. Hakuna ambacho kinataka kuleta kama shida kwa upande wa ndugu zetu, hasa Medadi rafiki yangu. Anasema kwamba Mtume Muhammadi alipomsilimisha shetani, bimaana alimsilimisha Ibilisi. Hapo ndiko ambako amekosea. Na vipengele alivyogusia kutaka kujaribu kuonesha ushahidi kamili kwamba Mtume alimsilimisha shetani, yani alimsilimisha Ibilisi, alikosa. Ila alikuwa anatoa ushahidi, Ibilisi ameongea, Ibilisi ameongea na Mungu, Ibilisi alitumwa kwa Ayubu, Ibilisi alifanya kadha wa kadha. Sunaona hii makosa yote Ibilisi ndio ile makosa ya hii makosa yote ya shetani ndio ile makosa ya Ibilisi. Kwa hiyo huyu Ibilisi ndio ule shetani, ndicho alichokuwa na kilenga. Yani yeye alichokuwa anasisitiza zaidi ni kwamba shetani au Ibilisi ni kiumbe kabisa, si hali ya mtu kuwa amekosa